ngicela umvulela ama DNA test lawa uthi kumfundela wona yangithola yini yona why wathatha my sister yini why manje wadabuka no wayangishilo wangahambanga nami wayangishile ukhalela lo yazini mele sihambe sisonke ke kulento mele sihambe sisonke ufuna ukuba khona nawe ngongeke wena ukuba khona nawe ngibambi ngifuna ukudila nalo my sister ungamenzi so my sister ukukhiphela ukuthi abafazi sister no ufuna ukukhiphela awubazi abafazi yebani yo my sister ngicela relax my sister kanti yini silwela asili sikhuluma wayezohamba i1 okay fine Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kitchen empilo is a costa goke nama osta Hello Tshaka o jwang ke mnati Tshaka o jwang ke mnata Tshaka ke krele email ya hao that's why ke le mo bona so ke batlo verify vele re kwena ngwaletseng a Tshaka ke nna Tshaka it's just that ona le baby mama e nketsetsa mathata o tsalang Tshaka cause ke bone mo le mo di emaileng o rongwetso re baby mama ka re o bontsha di flame Tshaka o tse baby mama o tse sugar mama baby mama sugar mama ya tswana khotman la it's just that okay sugar mama sugar mama okay hleza tla mo nna ntshela ngwana kwa ka khotman la ka ngithola okay so nna ke tsonka di DNA ke tswa itholela nna vele ho etsa itseng vele khotman la ka letsatsi la teng wa nthola yeah okay so wena ba o tshwarisitse punch no tsibo re ngwana wa swa ha ne ke sa tsebe na khotman a se gare qeta o tseba no mara before tlo shapa DNA test no ntse na le ditauto re ntlekentleke o ka ra se nna da ke nna da ntse that's why no shapa DNA test yeah ne di ditauto vele okay so DNA test a o shapa ba reng ka di results bone ke results tsa bone ba re vele ngwana ha iswaka ene ntsheng go bile pelo e robile pelo ke tsona tse di tshwereng ke tsone tse okay ha ke ntse sharp re ya kwa vele re na le evidence ke tsere evidence ka ofela so okay wena o batlo re o thuse o ile mconfirmelo re o ile mconfesselo re mfethu ke shale DNA test and ngwana swaka ka ga nna ka se gone o supporta ngwana se ngwaka oh hai ke ntse krend wa bona plan o tleng ka yona praka e sharp because if o tshwere DNA test re feditse so ya ke kopo re da passing on kae number ya ntshole and re tla mo phone re tlo rukae and then re mlate and then re mo botse tabo re jwang ntshole ana ke ready re ya tsheka ska tshaba re mlate Binjaka so since re mo phone etso tse re mthola va madam a itse go tla mthola khone ke yo ya ke mmone mo kae ke yo mo khone mo le lo ponle ke ene le ponle ke le khalat ke lo ke le khalat thank you ya ke le khalat ke le khalat aya ko soli mfana mara o khrut ko no etsang le mashuka tsa a re tla reng wa sisters Ayibo kwenzakala hello my sister camera yini hello my sister njani ngiyaphila unjani ngiyaphila my sister ungabaleki my sister ngicela uzoma la samba nobhuti la ngabe amazi ubhuti and then wena kwenzakalani ngama camera my sister relax na why nizoza ngama camera wayengafuna ukukhuluma nami ke side ubhuti manje mani balele wayekwameleze why wena uza nama camera manje kwenzakalani la ufuna ukukhuluma nami ngithi na ngizokhuluma kanjani nama camera ngoba ingasingakhulumele side nongcono ke my sister like le ndaba le ifuna my sister ungahamba uyaphi manje okay ke uthini ke uthi kwenzakalani wena ngama camera ngiyamazi ngihlangana kanjani naye sinomntwana naye sihlala sonke endlini yes okay my brother ihla wemele kama mthana okay my sister njengoba ngisho ukuthi usibizile ubhuti ne khona into engamphathi kahle la yabona so that's why ibize thina la so ngizocela ukuthi ngimuphe maybe 2 minutes achaze ukuthi size ngani la right ngalokho ngakhuluma uthi kwenzakalani utheka kupumuthe enhleko wena ngikubonile wena uthembakala wena wangibamisa ibhanji wena wangibamisa ibhanji my brother hayibo umhlolo wami yini wena bhuti hayibo
akafani nami nalo mntwana lo wena ngibambisa ibhanje khani uqala ukubona manje ukuthi akafani nawe khani uqala ukubona manje ukuthi akafani nawe mina ungazongihlolela unangaki umntwana my sister una 4 years cabanga so all along benihlala nonke alibam support my brother yes hawu kwenzakaleni today and ungitshelile my brother ukuthi ngathi uthukuba ishuka mama kuye vele yeah kona vele mara ke uthi umntwana wenze njani okay my sister asicale lapho my sister wena ujola kanjani nomntwana omncane uyekela intanga zakho yena bekayapi kumuntu omdala kunaye yena bekayapi bekafunani uzweni wena kumuntu omdala kunawe yini lo izwile wena uzweni kumuntu omdala ngithanda abantu abadala ngithanda abantu abancane mina okay my sister njengoba sizile yambona ubhuti uphethe ne-envelope angithi uthi yena uzenzela ama-DNA from esayidini lakhe yeso so ungenza ama-DNA mina ngingekho ungenza ama-DNA ngingekho mina sothini uyisifeba ngithi wena ngenzani ngambizi ngesifebe I'm relax ngambizi ngesifebe ngihloniphe umdala nakuwa ngithi like ngiunderstand ukuthi like umoya wakho sophezulu mara mhlonipha ngicela umvulela ama-DNA test lawa uthi kumfundela wona yangithola why wathatha my sister yini why manje wadabuka no wayangishilo wangahambanga nami wayangishile ukhalela lokho yazini mele sihambe sisonke ke kulento mele sihambe sisonke ufuna ukuba khona nawe ngongeke wena ukuba khona nawe ngibambi ngifuna ukudila nalo lona my sister ungamyenzi so my sister ukukhiphela ukuthi abafazi sister no ufuna ukukhiphela wena awubazi abafazi wena yebana my sister ngicela relax my sister kanti yini silwela asile sikhuluma wayezohamba i1 okay fine kahle incombambe lo sisi lo yo my sister ngibhekisela ngabantu uletha amakamera la bongeke kusikwazi ukukhuluma lento endlini sithu bekungeke sikwazi ukukhuluma lento sithu my sister relax uzoma ngapha my sister relax uzoma ngapha bheka my sister ne ngiunderstand ukuthi uyakukwatisa my brother ngithi mara naye from eside lakhe bengekho enye into engcono beyangishiya wayena ngishiya singahamba ngasithu okay fair wrong for lokho my brother how about ukuthi sambeni sonke thina njenge Resignation TV sinenzela ama DNA because la ekhaya siyawenza ama DNA ma akunankinga right ngalokho right singayenza sisonke singayenza wayenze kuphi la ma DNA yathi before sizoya kuthi ngayenze la e5 la e5 eclinic uvaye nomntwana feli ngashama ngame nomntwana lo kanti lo lalebusuka ngithi wena wayuhamba uyi1 okay my sister asehliseni umoya singale ngithola my brother uyayivuma le ndaba ukuthi beka wrong mara next time njengoba kuzo organizer mina ngizoni informa noyithuna sambeni sonke sambe nomntwana senza ama DNA test my sister ngicela ungabi nolaka ne ngcono kanjalo yo yes yeah go right ngalokho yeah okay my brother Zulu my sister ngikhulume naye ngithi my sister kahle ngifrezo uvaya nayo my sister ngithi ukukhuluma no my brother uvaya naye pasini ngikhulume no my brother sicedele indaba my brother ngicela ubheke lapha kubabukeli lapha emakhaya ubashele ukuthi awuthami njengoba sifikile njenge Resignation TV ispan sethu sikuphathe kanjani sithami hayi this ispan siyangichaza ngiskipha konke lokho okushoyo lokho lo angazi skipha amafile amakhala zonke sayabonakala alo ngidinile lo ukudinile ne mara ayikhuleka uthiyami njengoba adabulile iDNA azange sisakhona ukuyifunda sizo organizer sina njenge Resignation TV yangithola sihlanganiseni sonke sihlangane sivayeni siyedaso siyenza iDNA naye yakhona so that inhliziyo yakhe izoba grand ngithola siyazi kahle ukuthi vele incosa kuseyakhe ngithola thiyami sponsor sikuphathe grand kodwa simphathe grand yasinze usho kanjani okay uthi ngicela uye la ebhasini ngikhulume nababukeli so ringa mangiceda ngithola Mzansi hayi bafethu nisibonele bafethu sifikile la emakasana my brother size naye la samthola my sister hey bafethu my sister une plug bafethu vele ikhala klamampelo yambona ukuthi uyahlanya but anyways bafethu sishayile ispani njengenjwayelo Resignation TV bafethu ngizozama ukuthi ngibashayile iDNA yangithola because my sister usale wadabula le DNA size nayo bafethu
kwate kakhulu but bafethu sizoyenza konke okusemandleni ningayendawo ningakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu ngithanda nange lapha emakhaya thank you yabo